Spoštovani gospod predsednik vlade, spoštovana evropska komisarja, spoštovana evropska poslanca, cenjeni gostje, dobrodošli ob začetku mednarodne konference Evropske akcije za pametne vasi v smislu pametne in odločne spodbude o pripravi prihodnjih skupnih evropskih in nacionalnih politik. A very warm welcome to the Prime Minister of the Republic of Slovenia, to both European commissioners, to both members of the European Parliament, to all distinguished guests. Welcome at the International Conference about European Action for Smart Villages. It will be a bilingual event which is also broadcast directly via the designated websites, Pametne Vasi and Smart Villages, and also via the Facebook live stream of the European Parliament, which is the co-organizer and sponsor of this plenary part of the conference. So a very warm welcome also to our viewers via Facebook Live. And you are also encouraged to take part in the discussion via Twitter with the official hashtag EU for Smart Villages, or if your fingers are not so well trained, hashtag Smart Villages. Seveda vas zelo vljudno vabimo, da sodelujete ob razpravi, ki bo seveda tudi del te konference prek Twitterja. Ključna beseda EU for Smart Villages ali Smart Villages. Zdaj pa nadaljujemo v slovenščini, ki je eden izmed uradnih jezikov te mednarodne konference. Dogodek se prevaja iz slovenščine v angleščino in obratno, so you're very welcome to use your headphones because it's a bilingual event in Slovenian and English. Zdaj pa začenjamo s kratko predstavitvijo, kakšne so in kakšne naj bi bile pametne vasi prihodnosti. Evropsko podeželje je vir našega življenja. Danes si v pametnih vaseh podajata roke bogata tradicija in nove tehnologije. Sodobni pristopi usmerjajo nadaljnji razvoj. Ustvarjamo nova delovna mesta za mlade ter zagotavljamo kakovostno bivanje za starejše. S sodelovanjem povezujemo podeželje in mesta. Uspeh je zagotovljen le pod enim pogojem. Nujno je sozvočje narave, človeka in pametnih tehnologij. Sledijo kratki pozdravni nagovori. Prva govornica pa je Evropska komisarka za promet, magistrica Violeta Bulc. Navsezadnje Slovenija je neke vrste globalna domovina sodobnega trajnostnega transporta, glede na to, da so pri nas našli najstarejše leseno kolo z osjo. Skratka, vse se je začelo v Sloveniji. Verjetno so že takrat obstajale dobre povezave med današnjima Slovenijo in Madžarsko in navsezadnje tam, kjer so našli to leseno kolo, je stala bržkone tudi prva
pametna vas v zgodovini človeštva. Ampak pustimo zdaj to več o tem malce kasneje. Prva govornica je torej Evropska komisarka magistrica Violeta Bulc. Izvolite. En lep pozdrav vsem, tistim, ki ste prišli oddaleč in tisti, ki ste iz Slovenije. Spoštovani predsednik vlade, spoštovani kolega komisar za kmetijstvo, kolega Hogan, spoštovana oba predstavnika Evropskega parlamenta, poslanca Evropskega parlamenta, s katerim sem imela čast soorganizirati ta današnji dogodek. Nedolgo nazaj je bila zgodba pametnih vasi samo neka vizija, morda nora ideja, ki smo jo premlevali ob boku različnih sestankov. In zelo me veseli, da prav danes tukaj to postaja realnost, ki bo podprta, sem prepričana, po današnjih srečanjih z zelo konkretnimi idejami, ki jih bojo lahko tako kolega poslanca kot kolega Hogan, jaz pa tudi kolegica Korina Krecu in pa Marija Gabriel, ki pokrivata regionalni razvoj in digitalno agendo, uporablja pri oblikovanju bodočih evropskih politik. Že pred 2 leti sva s kolegom Hoganom nakazala to pot ob obisku v Sloveniji in kar je pomembno je, da se je paralelno ista zgodba začela razvijati tudi v parlamentu, kar pomeni, da je bil čas ta prav in da je moment tisti, ki nas je povezal in veseli me, da tukaj skupaj nastopamo različne evropske inštitucije in predvsem tudi predstavniki različnih ministrstev in zainteresirane javnosti in to je edini način, da se dobre ideje lahko tudi na sistemski način razvijajo naprej in imajo usidrane elemente na vseh nivojih. Kaj ima Evropska komisarka z pametnimi vasmi, se mogoče sprašujete? Morda več kot zgleda na začetku, predvsem zaradi tega, ker če ni povezav, ne bojo to prometne, pa tudi digitalne ali energetske, se gospodarsko in socialni razvoj ne more odvijati. In zato je zelo pomembno, da smo tukaj iz tako različnih portfeljev, da se dejansko ta novo področje zastavi na širok sistemski način in da lahko potem skupaj delamo naprej. Na koncu lahko samo rečem hvala kolegu Bogoviču za klepete na avionu med Ljubljano in Bruslom, kjer se je ta ideja utrdila in seveda vsem vam, da ste jo prepoznali kot vredno in da lahko danes skupaj tukaj tudi sodelujemo. Še enkrat dobrodošli in naj premaga danes vse nas ustvarjalni duh, zato da bodo rezultati pravi. Hvala lepa. Naslednji pozdravni govornik je evropski poslanec Franc Bogovič, sopobudnik omenjene iniciative v Evropskem parlamentu skupaj z madžarskim evropskim poslancem gospodom Tiborjem Sonijem. Slovenija je neke vrste Evropa v malem, partnerstvo s sosedi pa nam je zapisano v našem genetskem zapisu in navsezadnje tudi v slovenski nacionalni himni. Več o tem pa gospod Bogovič, izvolite. Lep dober dan, spoštovani izbrani, tu na Bledu pozdravljeni. Iskrena dobrodošlica tistim, ki ste napolnili to dvorano iz Slovenije, tistim, ki ste se nam danes pridružili tudi iz drugih držav. Dovolite, da po imenu nekaj ljudi posebej pozdravim, s katerimi smo na nek način tudi kar nekaj časa že skupaj v tej aktivnosti in najprej izrazim dobrodošlico kolegu Tiborju Saniju, kolego iz Madžarske v Evropskem parlamentu, s katerim skupaj na nek način vodiva to inicijativo in razmišljamo o tem, kako to razširiti v Evropskem parlamentu, razširiti po celi Evropi. Vesel sem, kot si dejala Violeta, da so ti klepeti, ki so pričeli resnično na avionu in smo na nek način kar vrela z idejami in videla, da se vsem strinjava, najdli skupno mesto in da danes soorganizirava, sogostiva to konferenco tu na Bledu. Hvala za vso podporo, pomoč.
Dobrodošli, spoštovani komisar Phil Hogan, komisar zadolžen za kmetijstvo, razvoj podeželja, s katerim sva začela sodelovati že leta 2012 kot okoljska ministra vsake svoje države takrat, sedaj pa mislim, da zelo uspešno nadaljujemo ta proces v Evropski uniji in tudi skupaj kreiramo ta projekt. Počaščen, ponosen sem, da je vlada sprejela ta projekt za svojega. Vi vodite ravno tako kot na komisiji in parlamentu svoje aktivnosti, mi svoje, in ko so ideje prave, ljudje tudi z veseljem stopimo skupaj. Spoštovani predsednik vlade, dr. Miro Cerar, hvala za vašo podporo, za vašo prisotnost in tudi za aktivnosti, ki jih dela vlada v tej smeri, da razvijamo Slovenijo v pravi smeri. V nagovoru nas pozdravi tudi komisarka, kot je bilo že rečeno, Marija Gabriel iz Bolgarije, ki žal danes ne more biti z nami, ima obveznosti v zvezi s predsednikovanjem, in tudi Corina Crețu, zadolžena za regionalni razvoj, močno podpira ta projekt. Dobrodošel podpredsednik vlade, gospod Koprivnikar, med nami je dobrodošla državna sekretarja, gospa Strniša, dobrodošel gospod Zupančič. Vesel sem, da je med nami tudi generalni direktor finskega ministrstva za transport, gospod Rantala Olli-Pekka, ki bo sodeloval v panelu naše spoštovane komisarke. Med nami so tudi predstavniki, ki Evropski uniji predstavljajo kmetijstvo na zelo visokem nivoju, se pravi, dobrodošel generalni sekretar Copa-Cogeca, gospod Pekki Pesonen, ki je tu med nami. Dobrodošel tudi gospod Gilles de Nacour, častni predsednik CEME, asociacije, ki združuje evropske proizvajalce kmetijske mehanizacije. Dobrodošli tudi vsi ostali panelisti, ki boste na različnih področjih odpirali ideje, kako zaokrožiti te naše pametne vasi v Evropi. Zahvala tudi vsem novinarjem, ki podpirate današnji dogodek, zato da bomo to inicijativo čim bolj razširili po slovenskem in pa tudi po evropskem prostoru. Dovolite, da v uvodu se zahvalim tudi tistim, ki so s financami podprli današnji dogodek, in v tem delu se zelo zahvaljujem pokrovitelju, glavnemu partnerju podjetju Sun Contract, ki bo v nadaljevanju tudi predstavil svojo platformo. Veliko pomoč, finančno in tudi organizacijsko, nam je pisarna Evropskega parlamenta iz Ljubljane, gospa Manja Toplak je med nami. Hvala tudi ostalima dvema partnerima dogodka, Telekomu, GNI-ju in pa tudi pisarni Evropske komisije iz Ljubljane, ki je v organizacijskem smislu pomagala pri današnjem dogodku. Dovolite, da izrečem zahvalo, kajti včasih pozabimo na tiste, ki največ oddelajo. To so bili vestni člani moje ekipe, mojih asistentov, ki so kar nekaj mesecev bdeli na tem, da bo današnji dogodek čim bolje izpadel, tako da iskrena hvala celotni ekipi. Pred nami so velike spremembe se dogajajo vsak dan, in kot smo v Evropskem parlamentu veliko govorili o teh hitrih spremembah povezanih z digitalizacijo, z okoljskimi spremembami, ki so povezane z demografijo, odseljevanjem prebivalstva v velika mesta, je bila to tisto osnovno gonilo za to idejo, kaj narediti, da bomo v tem hitrem, zelo spreminjajočem se svetu omogočili, da bo podeželje še naprej zanimivo za bivanje, da bodo tam kvalitetna delovna mesta, da dvignemo kvaliteto življenja na podeželju in po drugi strani, da zaustavimo te trende odseljevanja, in na ta način mislim, da naredimo veliko za dobrobit in za neko socialno kohezijo v naši družbi. V okviru tega projekta Smart Villages, pametne vasi, želimo poudariti, kako pomembna je digitalizacija, kako pomembna je osnovna infrastruktura, predvsem pa kako so pomembni ljudje. Kajti brez ljudi, brez pametnih ljudi, ki bodo te projekte spravili v življenje, ljudi, ki znajo sodelovati, ne glede na politično prepričanje, ne glede na versko prepričanje ali kakšnokoli drugačne, ti so porok za to, da bomo razvili pametno vas, pametno Slovenijo, pametno Evropo. Verjamem, da bomo danes strnili skupaj celo vrsto idej in da se bodo te ideje, o kateri bomo danes govorili, zapisali tudi v bodoče dokumente, ki nastajajo bodisi po državah na nivoju Evropske unije, in da bodo zaznamovali razvoj v
Evrope v smer te pametne, kohezivne Evrope v naslednjih letih. Še enkrat dobrodošli na Bledu. Dogovorjeno imamo, da do konca konference tudi posije sonce, tako da naj bo sončen pozdrav in pa uspešno delo konferenci želim. Hvala lepa. To je bil gospod Bogovič, ki bo skupaj s poslanskim kolegom Sonjem in seveda obema komisarjema v kratkem sodeloval tudi v posebnem evropskem dialogu na temo pametnih vasi. Slavnostni govornik današnje konference pa je predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar, ki torej predstavlja deželo, ki je edinstveno pozicionirana na križišču geografskih regij, na križišču civilizacij, ki ima izjemno uravnoteženo razmerje med urbanim in ruralnim. Zdaj pa je treba to še nekako uravnovesiti. Več pa v njegovem govoru. Izvolite, gospod predsednik. Spoštovana evropska komisarja Violeta Bulc in Phil Hogan, spoštovana evropska poslanca Franc Bogovič in Tibor Žani, spoštovani gospod župan občine Bled, cenjeni visoki gostje, dame in gospodje. V posebno zadovoljstvo mi je, da vas lahko danes pozdravim tukaj na Bledu ob čudovitem jezeru, obdanem s pobeljenimi vrhovi naših lepih Alp. Veseli me, da je današnja konferenca osredotočena na prihodnost podeželja in da sta evropski poslanec Bogovič in komisarka Bulc na konferenco pripeljala tudi svoje kolege in ostale cenjene strokovnjake s tega področja. Čeprav podeželska območja obsegajo več kot 3/4 ozemlja Evropske unije in čeprav na njih živi približno polovica njenega prebivalstva, se ne moremo znebiti občutka, da so bila ta območja tako ali drugače vselej razvojno zapostavljena. Dan danes se ta trend na srečo spreminja. In prav je tako. Ob hitrih družbenih spremembah se ljudje vse bolj zavedamo prednosti kakovostnega življenja na podeželju in pomena zagotavljanja javnih dobrin, kot so zdrava hrana, čisto okolje, biotska raznovrstnost in nenazadnje tudi lepota krajine oziroma pokrajine, ki nas obdaja. Podobno je tudi v Sloveniji, kjer podeželje zajema zelo velik del ozemlja naše države. Od rodovitnih pomurskih ravnic, gorskih območij v zaledju Bleda, do vinogradniške krajine v zaledju Kopra ali Novega mesta. Pravzaprav bi cenjenim gostom iz tujine lahko uvodoma s ponosom izrekel tudi dobrodošli na deželi. Slovenci smo namreč tesno povezani z našim podeželjem in znamo ceniti njegove prednosti. Za večino Slovencev celo velja, da smo tako ali drugače na podeželju doma. Vendar imajo marsikateri, zlasti tisti iz večjih mest, še vedno precej romantičen pogled na podeželje. Slednje ima svoje razvojne specifike, strukturne in demografske izzive, od slabše infrastrukturne povezanosti, slabše oskrbe, do nadpovprečnega staranja ter izseljevanja prebivalstva. Gre za izzive, ki jih je v dobro vseh treba ustrezno nasloviti. Nenazadnje je tudi razvoj urbanih območij neposredno odvisen od njihovega zaledja, torej od podeželja. Prav zato je pobuda pametne vasi tako smela in vesel sem, da o njej razpravljamo prav tu v Sloveniji, kajti v zadnjih letih je vse večje zavedanje o nujnosti prehoda v digitalno družbo, o različnih oblikah povezljivosti, o prehodu v krožno gospodarstvo ter doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Treba je enostavno združiti moči za dobre prakse, konkretne inovativne rešitve, vsekakor tudi digitalne, ki bodo koristile čim širšemu krogu ljudi. In to ne le tistim v mestih, v mestnih središčih, temveč predvsem tudi ljudem na podeželju. Da bodo slednji imeli možnost na podeželju tudi ostati in aktivno prispevati k njegovemu razvoju. Dame in gospodje, Slovenija po svoje že danes zasleduje cilje koncepta pametnih vasi, tako v okviru kmetijske kot tudi kohezijske politike. Že v obstoječem programskem obdobju je 56 milijonov evrov namenjenih izgradnji širokopasovnih omrežij na podeželju.
več kot 90 milijonov evrov namenjenih spodbujanju socialne vključenosti, zmanjšanju revščine in gospodarskemu razvoju podeželskih območij, ter 123 milijonov evrov namenjenih razvoju kmetij in podjetij. Sicer je zgolj v okviru programa razvoja podeželja do leta 2020 v razvoju podeželskih območij pri nas namenjenih kar 1,1 milijarde evrov. Vlada, ki jo vodim, je na tem področju storila veliko. Ne le, da je Slovenija uspela iziti iz krize, uspeli smo zagotoviti sredstva in pogoje za gospodarski razvoj širom države in pripeljati zanesljive tuje investicije. Zavedamo se, da je ohranjanje poseljenosti in kmetovanja na podeželju izrednega pomena, da je ob skokoviti gospodarski rasti, ki jo Slovenija beleži v zadnjih nekaj letih, treba misliti tudi na ekonomsko in socialno konvergenco vseh delov naše države. Moja vizija je namreč, da na srednji rok dvignemo kakovost bivanja tako v mestih kot na podeželju, kajti z uvajanjem sodobne infrastrukture in storitev bo podeželje vedno bolj zaželeno, ne le za bivanje, temveč tudi kot poslovno okolje. Slovenija zato politiki razvoja podeželja tudi na evropski ravni vse skozi daje poseben pomen in temu bomo sledili tudi v prihodnje. V začetku maja bo Evropska komisija objavila predlog naslednjega večletnega finančnega okvira, kar je, kot veste, uvod v kompleksna in zahtevna pogajanja o financiranju posameznih evropskih politik. Gre za prihodnost Evrope in s tem tudi Slovenije. Slovenija na tem področju pozdravlja ambiciozen in v prihodnost naravnan prihodnji večletni proračun, ki bo ustrezno naslovil stare in nove izzive, s katerimi se soočamo. Vendar ob tem resno opozarjamo, da se ne sme pozabiti tudi na pomen dveh ključnih politik, kot sta kohezijska politika in skupna kmetijska politika. Pri tem mora politika razvoja podeželja s svojimi ukrepi, prilagojenimi na specifične razmere v posameznih članicah, tudi v prihodnje ostati ključni steber skupne kmetijske politike. Seveda je omenjene politike treba modernizirati, njihovo izvajanje pa ustrezno poenostaviti. Vendar je smiselno, da je to izvedeno na evolutiven in ne revolucionaren način. Potrebna je dobra mera tako imenovane zdrave pameti. Z drugimi besedami, nenadno drastično zmanjševanje pomoči regijam, kmetijstvu in s tem tudi razvoju podeželskih območij ni le politično nesprejemljivo, pač pa je predvsem ekonomsko škodljivo. Spoštovani, verjamem, da boste v današnjih razpravah prišli do podobnih sklepov o pomenu vlaganj v razvoj podeželskih območij, zlasti s pomočjo novih tehnologij in inovativnih rešitev. Večina od vas omenjeno problematiko odlično pozna, zato v uspeh te konference ne dvomim. Seveda pa bom hvaležen, če bom po konferenci lahko prejel tudi predloge konkretnih rešitev, do katerih boste prišli. Naj za konec povem še nekaj, kar mi je prišlo na misel, ko sem poslušal uvodna govorca. Za pametne vasi, za pameten razvoj mest in države, pa denimo predvsem vasi, potrebujemo seveda človeka in potrebujemo sodobne tehnologije. Ampak naj bodo te tehnologije, te sodobne, moderne tehnologije takšne, da bodo imele človeški obraz in človeški smotr. Potrebno je torej, kot je bilo že rečeno, ohraniti zdravo pamet in človeka v svojem jedru pozornosti. Želim vam uspešno razpravo v upanju, da boste ob tem, ko boste tu intenzivno razpravljali, našli tudi nekaj časa za uživanje lepot in dobrot slovenskega podeželja. Hvala lepa. Najlepša hvala, dr. Cerar. Tudi glede slednjega, kar ste rekli, je seveda Slovenija lahko kar dobro izhodišče, glede na to, da se pri nas zdrava pamet v bistvu, to je sinonim za kmečko pamet in obratno, ne, se vedno rečemo. Sledi pa dialog z državljani in državljani Evropske unije. Ste tudi vi, v katerem bodo tokrat sodelovali 2 evropska komisarja in 2 evropska poslanca, in če gremo kar po pravilih, ki so seveda tudi na podeželju uveljavljena, ladies first. Prva udeleženka je Evropska komisarka za promet, gospa Violeta Bulc.
kar vabljeni spet na oder. Prvi stol je namenjen vam. Potem seveda z veseljem pozdravljamo Evropskega komisarja za kmetijstvo in razvoj podeželja, gospoda Phila Hogana. Z nami pa bosta tudi oba sopobudnika iz Evropskega parlamenta, gospod Tibor Soni, član Evropskega parlamenta, sicer član Madžarske socialistične stranke, in navsezadnje gospod Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta, član Slovenske ljudske stranke. Ta dialog bomo začeli z kratkimi otvoritvenimi izjavami vseh udeležencev. Najprej vi, komisarka Bulc, nekaj ste sicer v uvodu že rekli, kaj nam glede možnosti pametnih vasi, predvsem tega, s čimer se seveda ukvarja vaš komisarjat, kaj nam lahko še poveste za začetek? Ja, kot prvo bi še enkrat poudarila, kako zelo pomembno je sodelovanje. Mislim, da je tukaj že na odru res odličen primer, kako različne politične stranke in različne inštitucije, če je ideja dobra, lahko stopimo skupaj in naredimo pravi korak naprej za vse tiste, ki jih seveda ta ideja dotiče. To je prvo sporočilo. Drugo sporočilo je, da današnji izzivi v sodobni družbi nikakor ne morajo biti več parcialno obravnavani, kar pomeni, da ne glede na to, kater družbeni izziv imamo na mizi, vedno potrebujemo sodelovanje različnih sektorjev, različnih skupin in to je v resnici tisto, kar bi moralo biti tudi ključno vodilo pri vseh projektih, ki se dogajajo tako na lokalnem, nacionalnem ali pa na evropskem nivoju. Obenem me zelo veseli, ker je kolega Hogan pred kratkim sprejel deklaracijo oziroma okvir, v okviru katerega se bo razvijala sodobna kmetijska politika v Evropski uniji in seveda je bilo to pomembno vodilo tudi za vse druge portfelje, da smo lahko poiskali tista področja, s katerimi lahko prispevamo k razvoju te evropske kmetijske politike. Seveda z mojega področja so razporočila zelo jasna. Prva je povezljivost, se pravi dostop v smislu prometne infrastrukture. Druga, enako pomembna je, da se nove sodobne mobilne rešitve uporabljajo za povezovanje ljudi, projektov. S tem mislim, da s sodobnimi tehnologijami predvsem delamo na tem, da bo ponovno se vrnilo na podeželju tudi javne prometne storitve. Pri tem seveda ne smemo pozabiti na kreiranje novih tudi poslovnih priložnosti, ki jih sodobni modeli sodelujoče ekonomije ponujajo. To so različni tudi v mobilnosti zelo močno prisotni in nekaj tega smo že videli tudi v filmu, ki ga je kolega Bogovič na začetku pokazal. In hkrati ustvarjati pogoje za to, da se razvijajo sodobne logistične storitve, ki pa seveda pomagajo pri integriranem pristopu v smislu logističnih povezav, pri smislu nabavnih verig, kjer tudi na evropskem nivoju zelo aktivno sodelujemo na mojem portfelju z vzpostavljanjem različnih stičišč, kjer se različne oblike mobilnosti lahko srečajo in seveda s tem tudi poveča učinkovitost teh nabavnih, predvsem pa logističnih povezav. Tako da verjamem, da boste v tem tudi ostali prepoznali neke poslovne priložnosti in se veselim seveda na tem področju tudi pogovora v okviru našega panela. Now we go on with the opening statement of Mr. Hogan. We're very eager to hear what you have to say regarding smart village, because the initiative has started in Ireland, in Cork. Thank you very much, and Prime Minister, Commissioner Bulc, MEPs, Ministers, elected representatives, ladies and gentlemen. It's great to be here in Bled. I spent a week's holidays here about 15 years ago, and I'm very happy to be back. I think I can see it very soon now. It's been again, so I know it's you cannot have a nicer place to have such a very important conference, and I'm very pleased that the topic has been chosen by the hard work of my colleagues here, Smart Villages. And this is the first time that there's a joint Commissioner European Parliament Citizens Dialogue. So you're breaking new ground in the European institutional sense as well, which is good. I'm often asked to know what is a smart village.
And in my view, smart villages are about people. And they are about rural communities taking the initiative to find solutions to the challenges that they have and seeing what new opportunities are available, and policymakers then just row in behind them to try and support them. And digital solutions are certainly going to be the way forward. I'm very happy to see the Minister here who is in charge of digital, and he's telling me all the good work that's happening in Slovenia. We can provide so many opportunities, but smart also means developing new cooperations and new alliances, thinking outside the box and charting our own path to prosperity. The Smart Village Initiative was launched over a year ago, so this is a good chance to take stock of where we are and how we can move it on. And I want to start by thanking MEPs Bogovic and Sani, because they have put some financial resources from the European Parliament behind the pilot programmes. So it's not easy to do things if you don't know what direction to go, but pilots are always a good way of finding out where things can go right or things can go wrong, and hopefully be able to correct the mistakes as we proceed forward. So these pilot projects are, the idea is to develop a model for smart eco-villages and eco-social villages, which our rural communities can use then as a template around the European Union to improve their standard of living and improve their living conditions, so that we can build on what you've said earlier, the Cork II Declaration, which was entitled A Better Life in Our Rural Areas. So we will have the first results before the summer and a full model by the summer of next year. 3.3 million euro from the European Parliament has been set aside, and the idea is to have development of 10 smart villages throughout the European Union. And we're also running a thematic working group with the help of our leader networks and our rural networks around the European Union on smart villages. Very big interest from our stakeholders in this, and local authorities are also involved. So there's an appetite for smart villages on policy side, whether you like it or not. So we can't stop here, of course. As you know, we really have to see a large rollout of the smart villages. And Prime Minister Sarrar and I had a conversation before this meeting about rural development and the importance it is for Slovenia, but equally important it is for all of the rural communities of the European Union, and to ensure that we have sufficient financial resources in the future to be able to drive this agenda is very important. So what do we as policymakers need to do? The first step is clear. We need better broadband, we need better connectivity in every sense in our villages, we need better infrastructure. And despite the great efforts, as the Prime Minister said, we're still lagging behind a little bit. 40% of our rural areas have access to fast broadband, compared to 75% of our urban friends. So we have a little bit of catching up to do on, and a little bit of prioritise, and Slovenia is leading the way on this, from what I hear from the Minister. And this is a real obstacle, of course, if you want to live there from the point of view of reading or point of view of engaging in social life, or if you want to create jobs and employment. You have no chance of success if you don't have high-speed broadband. So I would add that the provision of high-speed internet to all of our rural territories will be vital for the management and control of the common agricultural policy in the future. To help close this gap, we have in this programme period €6 billion being allocated. And it helps to finance broadband rollout, benefiting about 18 million rural citizens. But of course that is still not enough, so we have to put more priority on this in the next round of funds. The second step is to use this improved connectivity to improve the quality of life and the standard of living in rural areas. This means access to jobs and improved services. And in the agri-food space, digital platforms can foster the use and rollout of precision farming and other modern technologies, and they can also create new local markets to help small and medium-sized farmers to get a better price for their product. We can use digital platforms to access global markets, so you can sit here in the mountains of Slovenia or in the lowlands and you can supply services to Silicon Valley. So this is the objective. We can also use digital technology and the data economy to deliver new citizens to our rural people, such as e-health, online education, mobility solutions with my colleague Commissioner Bulc, local energy production and much more. So we can improve the resource efficiency of farming, and the circular economy I know is a big issue in Slovenia, as well as improving the health and safety of our farmer. So there's many objectives that I've just mentioned that we can do a lot through this smart village concept. So while there is a lot of potential, we need to invest to make this into a reality. So thirdly, I highlighted this particular concept in the communication that was referred to by Commissioner Bulc, in the communication of November about the future of food and farming.
And this sets out our policy priorities of the future. I will be publishing on the 1st of June or thereabouts the legislative proposal to give effect to these policy priorities, so you will see more detail. Finally, I am happy to see that Slovenia has submitted an amendment to its rural development programme, and I want to thank Minister Dejan for doing this. It's aiming to introduce financial instruments to bolster the grants. We need some soft loans as well to drive the financial part of implementing these particular programs for investment in processing and marketing of agricultural products, in rural business projects and in forestry. The proposal for this stage is in the final stage of adoption, and if all goes to plan, these financial instruments will come on stream very early in 2019. So thank you all for being here today at this very important topic, very important subject, and I can assure you that I will be giving it the priority it deserves in the post-2020 CAP. Thank you. Thank you very much, Mr. Hogan. Z nami bi morala biti dolgo časa je kazalo, da bo lahko tudi komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel, ki pa je žal zadržana z obveznostmi, ki jih ima povezanimi z predsedovanjem Evropske unije Bolgarije, njene domovine, tako da se oglaša samo prek sicer ne žive, vendar živahne video povezave. Pa to lahko poslušamo. Ladies and gentlemen, thank you for your invitation to the conference European Action for Smart Villages, which I value greatly, especially as I hold rural areas very close to my heart. European villages and rural areas have a central role to play in the smart, sustainable economies of the 21st century. The beginning of the path to smart villages was marked in September 2016 with the Cork Declaration 2.0, which set out the expectations and aspirations of rural areas. In response to the declaration, the European Commission launched in April 2017 the European Action for Smart Villages, announcing a series of initiatives within the rural development, regional development, research, transport, energy and digital policies and funds. As Commissioner in charge of digital economy and society, I'm committed to support the digital development of rural areas for the benefit of their citizens, the economy, and of our society as a whole. So, what will be the first step to ensure that we are indeed valuing the potential of rural areas? Smartening our villages means first and foremost ensuring the appropriate connectivity, and this requires large investments. The low density of population in rural areas, the remoteness and the complicated geography of some of these areas, which are also very often characterized by very difficult social and economic conditions, represent major challenges. Ever since January 2017, the Commission has been fully engaged in running workshops and training seminars and in providing expert advice to public authorities involved in the planning and implementation of broadband projects financed by EU funds. However, we have noticed that investment in broadband is still not picking up. Commissioners Corina Cretu, Phil Hogan and myself decided to join forces in order to address the challenge of increasing the rollout high-quality broadband infrastructure in rural areas and less developed regions. What action did we take? In November 2017, we launched together the Broadband Competence Offices Network. This was a first step to help removing obstacles to deploying broadband investments in rural and remote areas. We added to that a rural broadband action plan, which our services are implementing in order to assist better member states and regions with specific concerns. I have also launched last autumn the broadband platform with the Committee of the Regions. The aim is for the Commission and the European regions to have a direct dialogue and find solutions for improving broadband investments in the European territory. You may also know that in September 2016, the Commission published its proposal for the European Electronic Communication Code, which aims, among other things, to empower relevant national authorities
to identify digital exclusion areas and provide a stable legal framework within which private investors can join to bring more and better connectivity in Europe. Last but not least, the launch of the Wi-Fi for EU initiative by President Juncker will also contribute to bringing Europe closer together by making available public Wi-Fi connectivity free of charge in a few thousand of municipalities across the EU. The Commission has recently received the support from both Parliament and the Council for the funding of €120 million for this initiative. Since the 20th of March, the Wi-Fi portal is active and can be used. It serves for the registration of public authorities and of enterprises available to carry out the work, and the actual call to finance the Wi-Fi equipment and its setup will open on the 15th of May. Winners will be selected on a first-come, first-served basis, but with a minimum of 15 vouchers ensured for each member state. Do not miss this opportunity to make your community visible and connected in the European map. Ladies and gentlemen, digitization is already transforming how we live, work and interact. Villages must reap the benefits of digital transformation. Local authorities, industries and citizens will have to work closer together to make the most of available digital technologies and data to address societal needs and challenges. The full exploitation of data to re-engineer businesses, to bring more value added in products, to rethink the way services, and particularly public services, are delivered for the benefit of all of citizens living in our communities is a major opportunity. What are the avenues that could be followed? Open data platforms and interoperability languages, such as the reference language SAREF for agriculture and food, currently developed by the European standards organizations, are vital enablers for the new portable cross-sector services. In the frame of Horizon 2020, a large-scale pilot, the Internet of Foods and Farm 2020, brings together 70 partners, farmers, food industry, technology providers and research institutes from 16 European countries with the objectives to accelerate adoption of Internet of Things for securing sufficient, safe and healthy food and to strengthen competitiveness of farming and food chains in Europe. But we need to have many more of these projects happening in the rural areas. There is huge potential out there that still remains to be used in order to offer villagers the adequate digital skills and to offer the opportunity of rural SMEs and startups to grow, develop and be connected. I look forward to working with you for making a better life in rural areas a tangible and close reality. I wish you a successful event. To je bila torej komisarka Gabriel. Ste lahko prepričani, pač posnetek je svež, vendar ni bil živo, glede na to, da je vreme vsaj na posnetku bilo lepše v Bruslju kot na Bledu, to seveda ni mogoče, ampak najlepša hvala za ta prispevek iz Bruslja. Zdaj pa nas seveda zanima tudi mnenje evropskega poslanca gospoda Tiborja Sonija, ki je seveda sopobudnik projekta pametnih vasi v Evropskem parlamentu. S kakšnimi izhodišči za današnjo diskusijo nam lahko postrežete? Well, good day. Good morning for everyone. And if you allow me, let me start with a couple of words of appreciations. But before doing that, even to talk a little bit about dates and days. 13 of each month, if it coincides with Friday, then at least in Central Europe, it's a tricky day. Sometimes it's unlucky, as Franz told me, sometimes it's lucky. Let us believe first that we are belonging to the lucky ones. The second date, what I have to mention, it was really roughly 1 year ago, as Commissioner Hogan had just mentioned, it was 11th of April.
when we together in Brussels, we gathered and had a very good day. That was really the, say, institutional launch of the idea which was developed by that day. And 1 year has passed, and honestly, I am really, really grateful that we moved out of the institutional area of this initiative, and now we are having here the first big step at national level. So congratulations for you, Prime Minister, because you are really the very first Prime Minister who has acknowledged this initiative, but let us hope that many others will follow. And then let me talk about the challenges briefly. I would like to point out only three, so don't worry. The challenges for villages have increased drastically over the past decades, not only economically or technologically, but also on social and political challenges are what we are facing. This is also mean the radicalization of rural population, which has to be stopped, by the way. Meanwhile, this phenomenon, the digital tools have been improved incredibly. We would like to reach the above-mentioned improvements with the Smart Villages approach. We can call it more sustainable, but be aware that more sustainable means greater development potential too. The strategic question is to give the villages flexibility to improve their smartness by their local needs and resources. Maybe they will have a good goal to be child, student, entrepreneur, family, elderly friendly villages. Let's make open, inclusive, smart villages. The second challenge is technology. Technology is an important ingredient, of course, but we need to find new ways to work together. We need to handle the protect data. We need adequate digital skills. Let's give appropriate playing field, cooperation opportunities for businesses and local players. Education, social actions, welfare policies, so smart activities will engage civil society and decreases the divide among our citizens. And the third, and this is perhaps the most important, I just would like to echo some of the previous words, because the rural life is not solely about agriculture. It is about girls and boys, women and men, youngsters and olds. They should not be socially or digitally abandoned. They ought to provide, of course, important services like the basic ones, high quality food and a clean and protected landscape, but many others. In compensation, they have the right for an impressive life connected to the rest of Europe and that of the world. So this is at this moment I would like to invite all of you for the same thing what I have done with France. Cooperation, dedication, friendship, and love. Thank you very much. Najlepša hvala, gospod Cani. Predno odpremo seveda možnost tudi za vaša mnenja, za vaše vprašanja udeležencem tega dialoga. Še gospod Bogovič, k temu, kar ste že rekli, kaj bi lahko še dodali. Slišali smo, v enem letu je veliko idej dozorelo, ampak zdaj seveda prihaja ta težji del, namreč uresničevanje. Kaj mislite, da bi bilo možno v sorazmerno kratkem času na tem področju uresničiti? Kot sem že dejal, smo v času velikih sprememb in možnosti sta dve, ali jih opazujemo ali pa smo tisti, ki te spremembe tudi ustvarjamo. In ko poslušaš napovedi demografov, napovedi tudi, kar se tiče socialne kohezivnosti v Evropi in pa v svetu, mislim, smo vsi prepričani, da nekaj potrebno storiti. In ta naš poizkus je poizkus, kot je tudi v zaključku nagovora povzel predsednik vlade, poizkus, kako dati v ospredje posameznika, človeka in kako dvigniti kvaliteto življenja za ljudi in večjo socialno kohezivnost. Zato rabimo na eni strani kvalitetna delovna mesta, na drugi strani rabimo tudi dobre pogoje za bivanje. In kar je zelo pomembno v tem delu je, da te spremembe ustvarjamo
tako po celotni vertikali, horizontali, kot je bilo že rečeno. Tu smo zbrani danes od predstavnikov, ki so iz kmetijstva, energetike, šolstva, zdravstva, sociale, znanstvenih inštitucij, ne naštevam naprej, turizma, prav tako župani, kakor predstavniki vlade in tudi predstavniki parlamenta, komisije. In ko gledaš te spremembe, zame je ključno sporočilo to, da je potrebno se vprašati, na katere spremembe mora pa znati odgovarjati družba, javne finance. In prepričan sem, da je ob teh velikih spremembah, ki jih digitalizacija prinaša, kjer je iza te digitalizacije cela vrsta poslovnih priložnosti, večina teh poslovnih priložnosti, pa tudi nekih razvojnih prebojev je bilo že narejenih v mestnih sredinah, je sedaj čas, da poskrbimo, da se nam naredi nov razvojni zaostanek na podeželju. In smo v ključnem času, ko govorimo o prihodnosti Evrope, ko govorimo o prihodnosti po bodočem programskem obdobju 2021-2027. In zame je sedaj ključno, da na eni strani to, kar mislim, da smo dosegli in z nestrpnostjo vsi pričakujemo dokumente v maju, ki bodo to zapisali tudi v evropskem nivoju. Mislim, da je na nivoju Evropske unije zelo jasno spoznanje, da so to področje, ki jih je potrebno podpreti. Na drugi strani mislim, da je ključno, da se odločevalci na lokalnem nivoju, od občin do države, zavedamo te spremembe in predvsem to, kar je najbolj pomembno, da ste ljudje iza teh sprememb in da ste tisti, ki ste nosilci teh sprememb zraven. Področje izobraževanja, ko sem gospod dr. Stojmenovo pogledal, mislim, da moramo še posebej izpostaviti, cela vrsta je tudi ljudi iz šolskih inštitucij, mi moramo biti usposobljen za ta znanje. To je eno od zelo pomembnih področji, da to naredimo in ko pride to novo obdobje po letu 2021, ko bo tudi možnost črpanja določenih sredstev, da imamo te programe razvojne vizije narejene. In sam sem prepričan, da to, kar sva uspela z gospodom Šanjem, on najprej že s prvim pilotnim projektom za Smart Eco Village, nadaljevanje s pripravljalnim ukrepom, da spravimo te skupne prakse na evropskem nivoju skupaj, je prvi korak. V ozadju je cela vrsta aktivnosti, ki se že odvijajo tudi v drugem nevladnem sektorju, cela vrsta ljudi je danes tudi iz Evrope tukaj na tem zelo aktivno že nekaj let počno in sam sem prepričan, da smo dosegli neko kritično maso, da najprej spoznamo, da spremembe so tu in da že danes imamo zelo veliko takšnih dobrih primerov, tako, če govorim sam na primeru Slovenije, kakor tudi v Evropi. Tako da je Slovenija že pametna, Evropa že pametna in vesel sem, da je danes to 14. dogodek, ki ga v nizu dogodkov v zadnjem letu sem uspel tudi organizirati. Več kot 1500-1600 ljudi je že udeleženih v tem dogodku in to, kar je bilo že danes nekajkrat izpostavljeno, naj s tem zaključim. Pomembno je, da se ljudje različnih političnih prepričanj, predvsem pa ljudje, ki zastopajo zelo različne sektorje, ki mogoče na prvi pogled bi človek dejal, da nimajo veliko skupnega, v resnici pa spoznavamo, da smo zelo povezani in da imamo zelo veliko stvari za skupaj narediti. In veselim se prihodnjih let. Vsekakor, zdaj pa se lahko veselimo naslednje pol ure, ko imate tudi možnosti za neposreden dialog z evropskima komisarjema in evropskima poslancema. Tukaj res gre, kar je rekel komisar Hogan, za neke vrste prvenec, še nikoli takšnega dialoga nismo imeli, tako da dajmo čim bolje izkoristiti ta čas in možnost. Seveda so tema pametne vasi, ljudno vas prosim, da ste kratki, jedrnati prav zato, da ta čas čim bolje izkoristimo. Skratka, prvo mnenje oziroma vprašanje, kdo bo odprl, vemo, da v Sloveniji je to vedno dokaj težko, ampak ne, tukaj že imamo prvega. Izvolite. Hvala lepa. Sem Simon Zaj, da se sam predstavim, sem podpredsednik odbora za kmetijstvo v Državnem zboru. Tako da bom na pametne vasi pogledal skozi oči tistih, ki se ukvarjamo s kmetijstvom ali kot politiki ali pa kot kmetje. Ta pobuda je seveda za vasi pomembna. Ravno zdaj smo v obdobju, ko se bomo odločili, kakšna bo skupna kmetijska politika v naslednjem obdobju, to se pravi do 2027. In ena stvar je jasna, da jo bomo morali usmerjati skozi prilagajanje na podnebne spremembe. Druga stvar, o kateri se bomo pa danes najbolj pogovarjali, je pa to, da v prihodnosti sem prepričan, da orodje, ki ga bo kmet najbolj pogosto uporabljal, ne bo več traktor ali pa komban, ampak bo smartphone. Ali pa tablica, kar pomeni, da je pomembno, da zdaj razmišljamo o tem, kako bomo, kot je bilo že rečeno, pripeljali
širokopasovna omrežja na podeželje in kot drugo, kako bomo napolnili ta smartphone za to, da bo kmet lahko nadzoroval, da se bo lahko učil, načrtoval, da bo lahko prodajal na nove sodobne načine. Tako da pozdravljam to inicijativo in se tudi veselim potem v drugem delu, ko bom sodeloval na panelu, ki ga bo vodil gospod Hogan. Hvala lepa. Vprašanja nimate za udeležence? Mislim, da bom pol v drugem delu, zdaj sem hotel samo povedati, kako razmišljamo v državnem zboru tudi. Ne? V redu, hvala lepa. Naslednja možnost za vprašanje, za kakšno sugestijo. Ja, izvolite, gospod Božič. Andrej Božič. Jaz prihajam iz gospodarstva in nimam vprašanja, bi pa rad nekaj zelo pohvalil kot državljan. Danes tukaj vidimo dve skupini iz Evropskega parlamenta, ki z bok v boku sodelujeta. Vidimo komisarje, vidimo poslance, vidimo na koncu to, kar v Sloveniji v političnem življenju toliko pogrešam. Sodelovanje za ključne teme. Podeželje in Smart Village je ključna tema, ker to pomeni skupnost, to pomeni kohezivnost družbe, to pomeni naša prihodnost. Jaz se veselim tega, da je tukaj danes znak, da se mogoče tudi v slovenski, pa tudi v evropski politiki, ko vidimo to delitev velikrat kaj premika, se veselim teh let, če bo to res tako in da se bo ta moja pričakovanja potrdila. Hvala za to. Najlepša hvala, gospod Božič. Še kakšno mnenje oziroma vprašanje? Izvolite. Ni ravno vprašanje, zelo Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije. Slovenske zadruge desetletja in lahko bi rekel 100 in več let dejansko živimo to, o čemer danes tukaj govorimo. Ohranjamo delovna mesta na podeželju, okoli 3000 delovnih mest tistih, ki delajo v naših zadrugah in pa okoli 15 000 kmetij, ki so združene v naše zadruge. In mislim, da je ta pobuda izjemno pomembna, da se tudi interdisciplinarno povezujemo, ne samo kmetijstvo, tudi komunalne zadeve so tiste, ko so izjemnega pomena, tudi vidim, da so tukaj predstavniki gospodarstva in da vse nevladne organizacije in vladne stopimo skupaj in res, da za to podeželje slovensko nekaj napravimo, kajti izzivi po 2020 bodo izjemno zanimivi, izjemno drugačni, kot so bili do sedaj in če hočemo Slovenijo kot državo ohraniti na podeželju poseljeno, potem moramo vsi, ki smo tukaj v tem prostoru, res sodelovati in imeti tudi podporo vladnih struktur. Samo toliko moja pripomba. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Vrisk. Doktorica Jordan, naslednje mnenje in morda tudi vprašanje. Hvala lepa, ja, bo tudi vprašanje. Pomočnica direktorja na inštitutu Jožef Štefan sem in naš inštitut koordinira za Slovenijo tako imenovano strateško razvojno inovacijsko partnerstvo za pametna mesta in skupnosti, tako je uradno ime. Jaz vidim, da tudi vasi naj bi nekako spadale v to partnerstvo in bi želela mogoče slišati komentar, glede na to, da se je zdaj omenjalo bolj vasi, kako vidite umeščenost te vaše pobude v že obstoječe pobude. Moram povedati, da v tem partnerstvu zdaj so predstavniki gospodarstva, mikro, malih, srednjih, velikih podjetij, univerz, tudi raziskovalnih organizacij. Se pravi, to je eno vprašanje. Drugo vprašanje pa, ker ste omenili, da bo v maju objavljena nova finančna perspektiva. Kadar govorimo o pobudah na evropskem nivoju, so vedno vzadej tudi neki inštrumenti in me zanima, če lahko o tem kaj več poveste. Hkrati pa seveda tudi prošnja, da bi delali na obstoječih inštrumentih in ne razvijali novih in novih. Hvala. Hvala lepa, doktorica Jordan, tudi nekdanja evropska poslanka, tako da zelo dobro ve, o čem govori in glede na to, da je bil izziv, gospa Bulc. Ja, zelo konkretno vprašanje in sem vesela, da lahko tudi nekaj konkretnega odgovorim. Na nivoju Evropske unije smo začeli s koordinacijskimi aktivnostmi za pametna mesta, vendar smo zelo hitro ugotovili, sploh po pogovorih z kolegi, ki se ukvarjajo z razvojem, kohezijsko politiko in razvojem podeželja, da Evropska unija v resnici je definirana, njena raznolikost je definirana z raznolikosti podeželja. Če pogledamo samo slovenski prostor, 26 različnih dialektov ni ustvarjenih v mestu, ampak je ustvarjen v najrazličnejših dolinah in v različnih delih te male dežele, lahko pa samo razmišljamo, koliko tega je na nivoju Evropske unije. Tako da je koncept pametnih skupnosti se začel hitro razvijati
In mislim, da današnji dogodek bo močno utrdil, tudi potem po posameznih panelih, ko se bomo razdelili in pogovarjali naprej, bomo že pokazali določene modele, ki se razvijajo na nivoju EU, kjer že zbližujemo koncept pametnega mesta in pa pametne vasti pod okriljem pametnih skupnosti. Jaz se tudi z vami zelo strinjam, ko pravite, da je potrebno seveda tiste mehanizme, ki so dobri, tudi v nadaljevanju podpreti. Jaz bi z vami mogoče malo podelila, kje že vidimo in smo že v pogovorih tudi z ostalimi kolegi komisarji, kje bi se že lahko srečali z nekimi konkretnimi načini sodelovanja v obstečih platformah. Recimo Civitas je ena od takih platform, kjer je bil velik poudarek do zdaj na pametnih mestih, zdaj bomo pa začeli dodajati tudi pametne vasi in začeli vabiti v te kroge tudi tiste, ki se ukvarjajo z razvojem pametnega podeželja. Naslednji je Sustainable Urban Mobility Plan, kjer so tudi konkretno že izvajajo projekti v povezavi med mesti in podeželjem, kjer bi jaz sem spodbudila tudi vse, ki delujete na lokalnem nivoju, da na ta način začnete sodelovati med sabo. Se pravi, bo zelo pomembno, da bo od spodaj navzgor tudi prihajal ta pritisk, pobude s projekti, s konkretnimi načini povezovanja, kar lahko zagotovim je, da na evropskem nivoju bomo odprti za to, tudi v okviru finančnih mehanizmov. Prav je omen tudi Smarto, to je tudi sodelovanje nastalo kot posledica sodelovanja z Evropskim parlamentom, kjer je DigiMove, ki je pač direktorat, ki pokriva moje področje, smo lansirali pilotski projekt za pametni promet na podeželju in na osnovi tega se bomo tudi veliko naučili, kako to bolj povezati na nivoju investicij. Veste, vsi smo že danes parkrat omenili, da zdaj smo v zaključnih pogajanjih glede strukture nove finančne perspektive in dva glavna poudarka, ki bosta neke vrste vodilo pri tej nove finančni perspektivi, bo tako imenovane sinergije, se pravi združevanje interesnih portfeljev v skupne projekte, ki presegajo obseg enega samega portfelja in tipično zato so recimo tudi pametna mesta, pametne vasi. Na infrastrukturnem področju to predvsem vidimo v smislu povezovanja digitalne, prometne in pa energetske infrastrukture, kjer bomo tudi že v novi finančni perspektivi imeli načine, kako se to vrstne sinergijski projekti lahko tudi skupaj sofinancirajo. Potem drugo zelo pomembno vodilo pa je tako imenovan streamlining, kjer bomo imeli enotne kriterije za projekte recimo na prometnem področju, ne glede na to, v okviru katerih finančnih mehanizmov se bodo pojavili. Recimo, čisti promet bo povsod pomembno zdaj, da bo tako na področju ruralnega razvoja kot v mestih oziroma na ključnih hrbteničnih povezavah bo velik poudarek na digitalizaciji, na razogljičenju, potem na vključenosti, potem na varnosti v cestnem prometu, se pravi, to bojo postali kriteriji pri procesu odločanja za legitimnost projektov. Tako da jaz mislim, da se te sinergijske povezave vodijo v pravo smer in sem vesela, da vidim, da tudi na nacionalnem in lokalnem nivoju čute to potrebo. In dajte nam pomagati, seveda, da bojo ti mehanizmi tudi zaživeli. Ne moramo obljubiti, da bojo brez vsake napake, ampak mislim, da iz tega sodelovanja od spodaj navzgor in navzdol lahko pridemo do tistih močnih usmeritev in projektov in finančnih mehanizmov, ki bodo nagovarjali resnične potrebe. In to je naš cilj, zato tudi danes tukaj sedimo, da bomo znali prepoznati resnične potrebe in na njih potem tudi odreagirati. Tako da gremo v to smer, tisti mehanizmi, ki so prepoznani kot uspešni, se bodo nadaljevali, dali bomo pa še te dodatne sinergijske in pa vključujoče učinke, ki bodo potem, upajmo, pripeljali tudi do višje dodane evropske vrednosti in do seveda še močnejšega delovanja Evropske unije. Za zaključek bi sem tam rekla, da to so izjemno pomembni koraki za to, da bomo držali ekonomski razvoj, da bomo držali socialni razvoj. No, kljub vsem težavam, ki se zelo pogosto omenjajo, je treba vedeti, da trenutno Evropska unija ima najmočnejšo svetovno ekonomijo, imamo najbolj stabilne razvojne usmeritve in, kar je še bolj pomembno, je, da se krepi ta zavest, da samo skupaj lahko
pariramo tudi na svetovnem nivoju. In zato, da bomo to mesto lahko zadržali, zato, da bomo ostali na tem vodilnem nivoju, se moramo skozi dialoge in skozi vključevanje povezovati in sodelovati. In potem bomo presegali tudi vse ekstremna razmišljanja in razmišljanja o šibkostih, da bojo pozitivne zgodbe presegle tiste, ki seveda vzpostavljajo dvom in strah. To je namen tudi današnje konference. Hvala, gospa Bulc. Now, Commissioner Hogan, your contribution to the answer. Thank you very much. Well, I suppose the common agricultural policy is an economic, environmental and social policy. And this is what smart villages are about as well. Economic, environmental and social. It's about the quality of life of our people and about providing the infrastructure that they need. I think all of us remember, which is not too long ago, the financial crisis in the European Union. And the indigenous sectors of agriculture and tourism played a major part in bringing many countries like Slovenia and indeed my own country of Ireland out of that financial difficulties and into a better place. And we should never forget this because many people, because we have old policies like the CAP and cohesion policy, feel that our job is done and we don't need the money to be allocated in these policies anymore. This would be a major mistake. And I'm very pleased that the Prime Minister agrees with me with that. But there are new opportunities now, like the circular economy and the bioeconomy, that can provide a lot of additional possibilities for our rural people if we get our act together. And the cooperative structure have been very successful in the agri-food area. The cooperative structure could have a major role to play here now in the new areas of the bioeconomy. Wouldn't it be wonderful if the economic drivers of our rural areas, the agri-food and farming businesses, were part and parcel of driving the new areas of the bioeconomy and the circular economy and getting the benefit of that for your stakeholders rather than outside investors getting the benefit of it. So this is the challenge I put down to you in the agri-food sector and in the cooperative sector. A couple of things will change in the future that you should be mindful of. Under the new CAP, there will be much more opportunity to devise your local plan that will have to get approval, of course, from the European Commission. But it gives you that much more flexibility away from a one-size-fits-all into an opportunity and flexibility where you will decide in Slovenia what is the appropriate mix of policies and proposals that will meet the EU objectives. Gives you more flexibility, I think, is important. Then how do we disseminate good ideas is important. It's all very fine, we can be here today, we can hear the good work that's going on and we can clap ourselves together and that's very nice too, but at the end of the day, how do we tell people what is going on in terms of the best possible way to exploit the potential of what we're speaking about? So we have to disseminate best practice. We have 2 vehicles at the moment, maybe we need more. We can do so with digital platforms in the future as well for various reasons. But the rural economy network, the rural network is very good. Our leader groups and our rural networks are doing an excellent job in disseminating information amongst each other of best practice. And the second one is the EIP Agri. In the Department of Agriculture in Brussels, there's the Innovation Partnership, which has 3,300 groups and individuals that are part of networks disseminating information of best practice. So this is important. Thirdly, the Rural Development Programme is going to concentrate on exploiting the potential of investments in our rural areas, but we also need to leverage more money. We never have enough money in rural development, and we're never going to have enough money. So we have to use the European Investment Bank in order to leverage with soft loans over long periods of time for people who want to invest in our rural areas in various projects, and agribusiness is one of them. And that can get, for every €1 you put up from the Rural Development Programme, you can leverage €10 in terms of soft loans. Now this gives value added. This gives greater bang for your buck. And I think this is being considered, of course, as I mentioned earlier, Minister Zidane is going to hopefully have approval for this very soon. So launching, and I'm also, our cooperatives might be interested in this, I'm launching a new fund with the European Investment Bank next Monday for cooperatives in terms of soft loans for new investment opportunities as well. So these are just some examples of what is going on in the system that you should know about, that you need to know about if you want to take advantage of the good work that's been done here and to make it much broader than just a pilot scheme. Thank you, Mr. Hogan. Gospod Bogovič. Samo na kratko,
V tem delu pametna mesta, pametne vasi, to, kar je tudi že komisarka dejala in tudi v tem dokumentu, ki smo ga zapisali, pametne vasi za pametno Evropo, se prav sklicujemo na to, da je ta razvoj v mestih že bistveno naprej in marsikje bo tam iza tega razvoja manj potrebe tudi po javnih sredstvih kot v lokalnem delu. Tukaj je komisarka izpostavila posebej infrastrukturni del. In v tem delu tako želimo predvsem izpostaviti sodelovanje mesta, podeželja in pa ohraniti to socialno kohezivnost. Je pa kmetijstvo eno izmed tistih, ki pokriva to podeželje na velikih preizkušnjah. Tudi precizno kmetijstvo, o katerem govorimo, bo tisto, ki bo zagotavljalo večjo sledljivost, bolj sonaravno kmetovanje. Na drugi strani priložnosti za male proizvajalce preko platform z direktnimi povezavami z primestnim okoljem. Kako integrirati mestne javne promete, ki so že danes marsikje dosti dobro razviti s tem primestjem, kako, ne vem, decentralizirano energetiko, ki jo sedaj Evropa uvaja, spraviti v funkcijo in dati neke nove priložnosti, kaj pomeni za turizem celotna zgodba. Tako da to, kar je zelo pomembno, absolutno ne gre to za nobeno tekmovanje mesta, vasi, ampak kako ta skladen regionalni razvoj in pa skladen razvoj družbe zagotavljati. In v tem delu mislim, da so lahko rešitve, ki so v pametnih mestih, zelo dober izziv, ki jih je pa v marsikaterem primeru potrebno adaptirati, da sodijo tudi v ta vaška okolja, hkrati pa spostaviti to sodelovanje mesta, kajti mesta so tista, ki so tudi največji potrošnik dobrin, ki so proizvedene na podeželju. Podeželje pa ima na drugi strani v tem okoljskem vidiku pa mogoče včasih še pomembnejšo vlogo in ta del je enostavno treba tudi in s pomočjo teh inštrumentov, ki se tu uvajajo, nadgraditi in predvsem zagotoviti sledljivost in pa zaupanje v družbi, kajti to je velikokrat nepreizkušnje. Še gospod Soni, potem pa še možnost za vprašanja. Thank you very much. For the last speaker, it's always an easy job to sum up because all the previous speakers have already talked about the substance, but maybe a couple of just small elements to add. The four questions. First, about the comprehensive role of agriculture. Yes. Agriculture and the rural life has really a comprehensive role because we shouldn't forget that not only in Europe but also in worldwide, agriculture is the prime single source of pollution and making harm to the environment. That's part of the truth. The use of chemicals, the cultivation of land itself, which is the major provider of methane gases and all these GHG gases, and of course the dangers and the challenges on the water resources by agriculture. These are really huge ones. So a contribution from smart people, from smart villages, from smart areas. That's really not only helpful and handsome, etc., but really absolutely necessary. The second question, how to work together, and this, between political sides, as you know, France belongs to the EPP group, myself to the Socialists. Sometimes it's very easy. And this is what internationalism brings a bit. Believe me as a Hungarian politician, I used to hate so much some of my rival politicians. But at international level, it's much diverse. So in the European Union and the European Parliament, it is much easier to find common voice between the various partners. So this is why you shouldn't hate the European Parliament, you should have to love the European Parliament. The third question is about cooperatives. Well, yeah, the previous speakers have really highlighted this issue very much. I would just contribute with a big yes to this argumentation. So it means that this whole smart village concept or approach is meant on a cooperative basis in any sense, energy cooperative, social cooperative, whatsoever. In the last question, about maybe innovation. Some people may think that smart cities and smart villages are more or less the same. One is bigger, one is smaller. No.
quite a big difference. Because the basic idea of the smart cities is how to economize water, energy, transport facilities, etc., etc., etc. We don't need that in the rural areas, or just partially. But the smart villages is to boost social involvement in the broader sense. So this is where the differences are. And finally, I have a dream, namely, when we talk about smart villages, it shouldn't be only just a denomination or just a hint on a certain way of life. It must be some more precise, more technical. In the first stage of a common project, during the pilot project phase, soon, May, June, we are going to have a definition, a clear definition for smart villages. There is a group working on heavily on that to assess all the ideas, but to arrive to a really abbreviated version on the meaning and on the definition of smart villages. And my dream is that whichever community qualifies for being entitled smart villages, or smart village itself, maybe the first 10, as we foresee in the preparatory action, they should get a kind of one-stop shop or a VIP service to the various different parts of community help and community assistance. In community means the European Union. And just very finally, and then I talked about the European Parliament, I have one word also for the Commission. That's true that many ideas were around the various tables in this respect, what we are talking about today. And it was Mr. Hogan who said once that, look people, here, France, here, Thibault, talk together. Because there are so many initiatives, and yes, Violetta, the same, you know. We just realized the existence of each other at a certain point. So if I told you don't hate the European Parliament, then on the other hand, believe me, the European Commission is your friend. So this is what I wanted to add. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Sani, for a refreshing contribution, because you're the only one in the room using the words love twice, dream twice, and friendship now once. I can continue if you want. Well, I would suggest coffee break would be really nice for this. Okay, we have next question. So good morning, everybody. I'm Gilles Delancourt. I am today with the European Agricultural Industry Association, SEMA. And I have a question which is kind of think out of the box question, but not out of a topic. So could you describe in very few words what would be the ideal smart village you would like to live in? That would be a very interesting answer. Thank you very much. Thank you very much. Excellent question. Well, I can dream with you, because that's what is the first step to get the good strategies and then good action plans. I can get you excited about the new directions that mobility is going. And I will talk from the negative externalities point of view. Because 2 days ago, we just published statistics on road safety. And you probably won't be surprised, but the largest fatality rate and serious injuries are now coming from the rural areas. So that if I want to imagine the rural area of the future, will have to be a safe mobility, no fatalities, no hard accidents. And that's why we're pushing now for smart infrastructure, for smart vehicles, moving towards connected, cooperative, and autonomous mobility, where that we can take the human factor out of the picture, because in 93% of all these accidents, human factor is the decisive factor. So this surprised even us, because we were not aware that so much is now happening, so many bad accidents are now happening in rural areas. So this will be our focus in the future, for sure. The other one that I imagine is that there will be no noise and no air pollution. Yeah? And that's why one of the core objectives of European transport is decarbonization and digitalization.
And we want to see the mobility solutions in the countryside to really be free of these negative externalities. Yeah? So now imagine, and this is also my dream, that maybe in the future you will be able to reach some remote areas without needing a physical road to get there. That's why we're working now on the concept of aviation space for flying cars and drones. And EU now has, for the first time, legal European framework for drones. And we are working now on urban aviation space and completely new innovative concept. We are working together with our US colleagues, constantly exchanging good practices that will allow the inclusion of flying cars and drones into the mobility solutions, which of course will bring a completely new concept also of a tourism, a leisure part, which is an important source of income in rural areas as well. Another thing that we would like to see is that we have mobility services on demand. So we can bring public services back to rural areas, which means the collaborative economy concepts, the sharing economy concepts, public services on demand, where we will be able to initiate autonomous solution, autonomous mobility service based on the needs and not on a periodical level, because this is obviously not, doesn't bring a business motivation to the business providers. So all this is now shaping up already. We have already even investment plans, and I would like to bring attention to you that unfortunately it's closing today, but there was a call for green infrastructure, the investments, and this will continue. And of course, rural areas are completely legitimate for that. These are open calls. That are not specifically designed for one particular corridor or one particular country, but they are open and they are encouraging all communities and stakeholders to take an advantage for co-financing to green infrastructure, which means, of course, no pollution, no noise in the countryside. So please don't what should I say? Please be engaged. Please follow what is happening on the EU level, because it is much more already available than maybe it appears. I know that sometimes you get lost in all these links and tweets and clicks and everything, but we have a very good representation of European Union here in Ljubljana, and we have them in all cities around member states. Use them. Use them with the targeted questions. And let's get engaged in these early stages. And as my colleague Hogan already mentioned, we are working towards these available mechanisms in a new financial period, that they will be even more inclusive and even more work on synergies. So it is a good, the path is set, but we need to start walking it, and we need to start continuing this horizontal cooperation to bring this kind of projects on board in the future as well. Mrs. Bulc, just one remark. We don't get lost in tweets in Europe so often, but sometimes we do. By the way, the result between the European Commission and the European Parliament in using the word dream is now level 2 on both sides. But perhaps you could add something, Mr. Hogan. What would be your dream smart village you would like to live in? Well, I'm very privileged to be here today, I think, Frank and I, because we're between love with Mr. Sani and excitement with Violetta. So this is a dream come true. Anyway, I suppose in the futuristic era of the driverless car, I'll be able to go to the pub and have a beer and have no problem about getting home. Will there be a beer? In a smart village. There will, of course. Okay. If you have a driver, at least we have a chance of getting more customers if you can get to and from the pub without having to be the policeman putting up his hand or her hand. And the ideal smart village, in summary, is about creating the economic environment and social conditions for everybody in terms of infrastructure to be able to live there. And it has to be properly planned, and that's where the collaboration is required between our municipal authorities and our communities in order to have properly planned and developed around basic objectives in our development plans. So that's a summary of what I would like. I think every village then, of course, has its very different ideas about what is the economic, environmental and social infrastructure, and that's the way it should be. And this is where the Rural Development Programme will play a major role
in relation to giving the necessary financial support through your government in order to be able to give effect to those particular objectives. Okay, thank you. We have still time for one question. Yeah, okay, Miss ladies last. Lep pozdrav, moje ime je Ledeja Godina Košir, vodim platformo Circular Change. Zelo me veseli, da imamo danes tako odlično zasedbo ljudi, s katerimi odlično sodelujemo, in rada bi pohvalila tudi iniciative, ki se združujejo pod konceptom krožnega gospodarstva. Danes smo slišali, kako pomembne so vse tri razsežnosti, ekonomska, okoljska, družbena, in na naši tretji konferenci, ki jo letos organiziramo tudi za poslancem Bogovičem, Circular Change, in o podpori slovenske vlade in različnih ministrstv, kar kaže na to, da znamo medsektorsko sodelovati, bomo razpirali prostor ravno tem raziskovanjem, ki ste jih danes odprli, med krožnim gospodarstvom, bio-based economy, med vlogo mest, med vlogo podeželja. Skratka, sporočilo je ravno to, da če presežemo to, kar ste lepo danes rekli, silose, in začnemo sodelovati medsektorsko, potem so rešitve na dlani. Vprašanje bi pa bilo ravno to, kar smo pred volitvami tudi v Sloveniji, kaj nam z vidika evropske perspektive priporočate, kako naj zaplovemo skozi ta val volitev in bomo videli, kaj se zgodi, zato da tisto, kar smo dobrega naredili, ohranimo in na tem gradimo naprej. Ker gre za to, jaz rada rečem, da smo na igrišču, ne na bojišču, in zgradili smo veliko. Kaj je tisto, kar lahko ohranja sodelovanje na podlagi tega, kar je že ustvarjeno? Hvala lepa, Mr. Hogan. Well, I want to assure the last speaker that Europe is not going to solve all your problems. No, we're not going to set out to do so. The problems will be solved by people in every local community. All that political people can do, whether they're national or European, is provide the framework where you can actually exploit the potential of what is available to help you. And this is what we are trying to do here with the Smart Village concept, is break down the silos, ensure that people come together in one single thematic objective. In order to achieve this, we have to ensure that there is no such messing around as we might have over the years in relation to one particular area wanting to take control over another. This is not the way we want to be. So we want to see spirit of collaboration. But there is huge amount of supporting networks available and financial resources now for the first time to achieve a lot in a joined up way. And the circular economy and the bioeconomy are going to be huge in the rural areas, but I don't think our rural people have noticed yet enough. So we have to keep telling them. We have to keep looking at best practice, how we can educate and inform them. And then the local authorities or the national authorities will be able to help them with the supports of financially and planning and other ways that they need. Okay, gospod Bulče. Ja, jaz moram reči, da me je zelo navdušil koncept vizije Slovenije, ki je bil predstavljen. Predvsem me je navdušil zato, ker je zrastel iz ljudi. Mislim, da je bilo več kot 2000 ljudi vključenih v proces nastajanja tega dokumenta. In tam je Slovenija si začrtala jasno zgodbo. Če se ne motim, govori o zdravi, čisti, pravični in digitalni Sloveniji, iz ljudi in za ljudi. In to je v skladu z vsemi navdušujočimi in zavezujočimi perspektivami Evropske unije, ki hoče biti trajnostno vzdržna, socialna, vključujoča in ne glede na politični ustroj in ne glede na to, kako se bojo volitve išle, upam, da ni več nikogar v Sloveniji, ki bi dvomil, da je to prava usmeritev in da se bojo potem vse politike tudi stekale in zbirale na teh ključnih elementih. Jaz vam lahko samo dobro izkušnjo iz Evropske unije povem, da ko smo si določili 10 prioritet in ko smo si določili ključne okvirne programe in smo vsi začeli skupaj sodelovati, ne glede na portfelj na teh programih, so se na vse izzive našli tudi dobri odgovori. In v tem konceptu živimo tudi naprej in samo vabim, da bi tudi Slovenija prepoznala vrednost preseganja političnih razlik v nekih skupnih evropskih in svetovnih perspektivah Slovenije. Zato da mislim, da so to elementi trajnostno vzdržne in tudi vključujoče družbe, tako da upam, da bo to rezultat tudi pokazal. Ker ta del konference počasi zaključujemo, še zaključni besedi gospoda Bogoviča in seveda gospoda Sonija. Sodelovanje, tudi ljubezen sta bile besede, ki so se zelo pogosto prepletale in tu smo tisti, ki znamo sodelovati. In želim, da
bo v neki tekmi, če začnem z zadnjim vprašanjem, veliko dobrih idej, med katerimi bodo ljudje lahko izbirali, ko pa se zastor teh volitev zaključi, pa čim več sodelovanja na vseh področjih in pa napredka v družbi. Kakšni vasi bi želel živeti, kaj se predstavljam kot pametno vas? Najprej to, da bomo uspeli na osnovnem področju, se pravi v kmetijstvu, navdušiti, da bo več kot 6% mladih gospodarjev, mladih nosilcev kmetij, ki so mlajši od 35 let. Navdušiti mlade, ti so lahko tudi nosilci teh sprememb, ki jih ta tehnologija prinaša, in tu mislim, da imamo ključno nalogo tudi v skupni kmetijski politiki, pa tudi v ostalih, da ti mladi na trajnosten način pridelajo zdravo hrano, da jo s pomočjo orodij, ki jih so zavzeti, vključeni v te preko platform v ta projekt, čim na bolj direktni način posredujejo tudi potrošnikom, ki želijo vedeti, od koga jedo, kaj jedo, in da si tudi pravično razdelita ta prihodek. Od tu naprej pa želim, da bo podeželje infrastrukturno dobro opremljeno, od osnovne infrastrukture do socialne infrastrukture, da bodo mladi živeli, lahko tudi imeli kvalitetno šolstvo, zdravstvo, socialo, vrtce, in pa da bomo imeli čim več takih primerov, kot smo jih imeli na enem od naših okroglih miz, ko smo v Ljubnem kraju na drugem koncu, lepem koncu Slovenije, tik pred Logarsko dolino, lahko videli, da je, bom kar z imenom in pa firmo poimenoval, da je lahko v enem KLS-u z 280 zaposlenih ljudi deluje 170 robotov in se nihče ne sprašuje, da bodo ti roboti odzeli delovno mesta, ampak z njimi ustvarjajo nova delovna mesta. Se pravi, sprejema te izzive, biti nosilec sprememb, in mislim, da Slovenija in pa celotna Evropa je na pravi poti, da je že danes pametna, in mi smo garant za to, da bo še bolj pametna v prihodnje. Čeprav s pametjo je tako, gospod Bogovič, ne, bolj ko si pameten, bolj se zavedaš, kako bi moral biti še bolj pameten, zato da lahko preživiš. Pa čim več pametnejših moraš videti okrog sebe. Tako. In na koncu še gospod Soni. Well, if you allow me, it's just a very, very, very personal observation. A smart village, many aspects, of course. But just having the atmosphere of today here, I would love to live in a village where ministers or even the Prime Minister comes along, sits down and listens to you. And believe me, this has been the first ever meeting, high-level meeting in my life, when a Prime Minister was sitting and listening. So that's it. I think that this is the best last word, so it's no need to add anything. Slovenia is a special place and it should stay like this. So thank you very much. Najlepša hvala vsem udeležencem tega panela. Hvala lepa seveda tudi vsem, ki ste prispevali mnenja in pogovore. Za vse tiste, ki morda niste uspeli česa vprašati, seveda nas čakajo še 3 ekspertni paneli po kosilu, tako da se lahko seveda že pripravite z vprašanji. Najlepša hvala torej. Prosim? Po odmoru, pardon, pred kosilom, ja. Skratka, najlepša hvala. Vse udeležence panela vabim, da se vrnete na vaše izhodiščne položaje za to, da pripravimo dogajanje zdaj za podpis tako imenovane Blejske deklaracije. Zakaj gre? Kot veste, je bila sprejeta že Korška deklaracija oziroma deklaracija Cork 2.0. Blejska gre še korak naprej. Hvala lepa seveda tudi vsem snemalcem in fotografom. Kot rečeno, Blejska deklaracija je sestavljena iz 5 točk, ki jih boste lahko tudi videli na obeh zaslonih. Pametne vasi so podeželska območja in skupnosti, ki gradijo na svojih obstoječih prednostnih pridobitvah, razvijajo pa tudi nove priložnosti. Pametne vasi, ta pobuda želi ustvariti podeželska območja, kjer se da in si ljudje želijo živeti.
kjer lahko uživajo dobrobiti novih poslovnih modelov in platform krožnega gospodarstva in delitvene tehnologije. Pametne vasi tvorijo ljudje, ki prevzemajo pobudo in mobilizirajo lokalne pridobitve za reševanje izzivov. Lahko se pa borimo seveda proti revščini na podeželju in izboljšamo socialno vključenost družbe s pospeševanjem ustvarjanja služb po tehnologiji, mobilnosti, lokalnih storitvah, turizmu, poljedelstvu in bioosnovanem sektorju na podeželskih območjih. Tako, zdaj pa vabim za mizo, ki je medtem že pripravljena, podpisnike Blejske deklaracije. To sta evropska poslanca Franc Bogovič in Tibor Sani. In kot predstavniki treh ministrstev v vladi Republike Slovenije. V imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano državna sekretarka magistrica Tanja Strniša. V imenu službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko državni sekretar Franc Matjaž Zupančič. In seveda na koncu, kar je tudi izjemno pomembno, v imenu vlade Republike Slovenije, podpredsednik vlade Republike Slovenije in minister za javno upravo, gospod Boris Koprivnikar. Tako, pripravljenih je 8 izvodov Blejske deklaracije, 5 v angleščini, 3 v slovenščini. Zdaj bo nekaj časa še trajalo, preden se seveda vsi izvodi podpišejo. Zdaj, glede na veliko zanimanje novinarjev, vam lahko povem, da se dejansko tudi podpisujejo, glede na to, da tega verjetno ne vidite. Ne bi sta zanimali. Ja, seveda. Ne, ampak pol kasneje bomo to predali. Skratka, gre za izjemno pomembno sporočilo, da to deklaracijo podpisujeta oba člana Evropskega parlamenta in seveda tudi predstavniki slovenske vlade, kar seveda tudi pomeni določeno vladno zavezo. Takoj, ko bodo podpisane deklaracije, pa jih bodo podpisniki tudi predali vsem trem, ki so medtem tudi že na odru, torej predsedniku vlade Republike Slovenije in obema evropskima komisarjema. Now we're right now signing the so-called Bled Declaration by 5 signatories, and later on they will be passed on to the Prime Minister of the Republic of Slovenia and to both EU commissioners. So it's a special declaration which upgrades the Cork Declaration. The rural digital economy, if developed in an innovative, integrated and inclusive way, has the potential to improve the life quality of rural citizens. That's one of the messages. Then the second message, smart villages are rural areas and communities which build on their existing strengths and assets, as well as on developing new opportunities. Business models and platforms from the circular economy and the sharing economy are great examples which also could be delivered to rural areas. Smart Villages initiative aims to create rural areas where people can and want to live because innovative digital solutions make their lives easy and comfortable. And last but not least, Smart Villages are made up of people who take the initiative to mobilize local assets to solve the challenges and seize the opportunities they face. Zdaj, če se ne motim, so vsi izvodi podpisani in zdaj lahko tudi pred očmi kolegov novinarjev, kamermanov in fotoreporterjev izvedemo tudi posebno predajo teh deklaracij, ki jo bom poskušal recimo po radijsko prenašati, glede na to, da kaj dosti ne vidite. Skratka, podpredsednik vlade Republike Slovenije in minister Koprivnikar bo deklaracijo predal komisarju Hoganu. Potem poslanec Soni bo predal deklaracijo komisarki Bulčevi. In navsezadnje evropski poslanec Bogovič bo deklaracijo predal predsedniku vlade Republike Slovenije, dr. Miru Cerarju.
Skratka, zdaj še priložnost za fotografe. In slike so ponavadi lepše, še zraven tudi malo aplavza. Skratka, najlepša hvala. Perhaps a brief comment, Mr. Hogan. Now, you spoke about very important dates coming on. So what this declaration means for you before May starts with very important decisions? Well, it's very, very important that we're able to be able to sequence all of the various ideas around very important decisions are going to be made around the budget for post-2020 and indeed for the Common Agricultural Policy legislative proposal, which will be published around the 1st of June. And in the next session, in the next panel, I will be able to explain in more detail about how the new system will work and how smart village concept through our rural development programs can be exploited to its full potential. Thank you very much for your comment. Torej, Blejska deklaracija je podpisana, vsebino vemo, podpisniki so torej svoje delo opravili. Najlepša hvala. Prvi plenarni del pa bomo zaključili z predstavitvijo zagona Sun Contract platforme, kajti vse, kar ste slišali danes tukaj, dokazuje, da obstaja upanje na pozitivni razvoj, da že obstajajo mnoge napredne iniciative v Evropski uniji in Sloveniji, ki razvijajo podeželje in so že del pametnih vasi. In to dokazuje tudi gospod Gregor Novak, direktor oziroma CEO podjetja Sun Contract. In on nam bo predstavil tudi, zakaj pri vsej stvari gre. Izvolite. Dear guests, it's actually a great honor to be here in front of you to represent something very new on this world. We heard today a lot of big words, from love to wisdom to have a dream, and we, I can say, had a dream in 2007. We started with the first solar power plant even 2 years before the Slovenian government announced the support for renewables and energy efficiency project. We started first project, and that time I was working at ELES, National Transmission System Operator. But I can say most of the people laughed at me, so they didn't believe in solar that time. But 10 years later, things changed. In between, we have done more than 200 solar power plants, and you know, most of them, they were in villages. They were in the villages, so the people from the villages, they accepted first the solar power plants and became self-sufficient. And we loved to work with them. And also as in towns later on continued, especially when the support was announced. It's actually a great honor that we are living in Europe, which first pushed the solar and renewables worldwide. And the European Commission, who knows that it's really necessary to do this, and we really see that and we can feel it. And in 10 years, actually many things happened. We could work on renewables. We were accepted from taking the energy and supplying actually the people to be more self-sufficient in the energy sector. But also in the worldwide, we can see what happened in that time. For example, if we are looking for the World Economic Forum and Bloomberg New Energy Finance, just data from the last year, worldwide, we can see that let's say the first project we've done in 2007, and we see that in worldwide the growth of the renewables was twice bigger than the sources for the other
fossil fuels. Just in last year, 160 billion was invested in renewables, and 160 gigawatt was installed in last year, and 2/3 of that was solar. It's, for example, enough energy produced for the country like Italy or Mexico. It's huge. But still, we see it's actually not enough. Only 12% of the global energy is coming from renewables. And still we have a long way to go. To be more self-sufficient, to provide that we can live in a more green and clean environment. Like we heard today for the Slovenian, and also I think that's worldwide necessary that we can live in more cleaner, and we do something right now for our children and our great children. They will not hate us. They will say they were smart, they did something for the environment. That's very important stuff for us right now, and we cannot wait. And if I'm coming to the Sun contract, what has Sun contract with that? In these last 10 years, also the technology changed a lot. Besides renewables, which are actually decentralized by itself. In the way of technology, the blockchain appeared in that time. And blockchain, what is the blockchain? Blockchain is actually a ledger, it's a book where the data is going inside, and you cannot change this data anymore because it's distributed around the world. That's simple technology, I can say in one way, but it's very, very useful in another way. It's going hand to hand with renewables, which are also distributed, and also giving us, people, wherever we live, trust. We have lack of trust in last years, we have seen, and actually blockchain is bringing trust back to the people. So we don't need to trust people, in this case, or agencies as much as we have to, but we can actually decentralize and also trust the technology, trust the math, which actually blockchain represents. So, in some contract, what we've just done a platform. This is a platform where we connect people, like we said together, that people can cooperate, can exchange, can trade electricity, this commodity, like other commodities. Still, we have liberalized market in Europe, which is the most liberalized in the world, but we see another step to bring energy actually to the end customers, to the people. They can choose. So the platform is actually, the Sun contract platform is actually the way you can choose and you can be chosen. It means if you have a production of solar, of hydro, of any renewables, what we of course support very much, you can choose who is going to buy this energy. And if you are a consumer, we all are energy consumers, you can choose from who you're buying. You can decide, I just want to have solar and hydro. I just want to have cogeneration and solar, whatever. Or I can use also other sources. You can choose, and you can choose a supplier, and also you can choose the price. So you can do a deal on the platform, and then you can then better decide, and you can be more sure about what energy you are using. If you can even directly support the producers of renewable energies. So in this case, it's going hand to hand. We have seen here today Europe Commission, Europe Parliament working together with the government. So it's very, very welcome, very good. But here, I think it's the time of you to join to this community today on the Friday 13, to join, and also your energy, your wisdom, you can connect and just improve system. Maybe should be improved in energy sector to connect, and maybe you invest more in renewable energy, you connect with the people, you can even connect with your neighbor. You can decide with your neighbor, your meter, another meter from your neighbor, you decide the price, and you say, okay, now I will be your supplier. Up to now, it was not possible, and I think many more. You can, let's say for my family, I have 5 meters around, I have a summer house, I have many situations. Okay, I have one solar power plant somewhere in Slovenia, or maybe even in some other places.
Okay, I can combine, I can net this energy together, and I'm just a simple way paying what I need to pay if I have not enough, or if I have surplus, I can sell. So this platform actually connect people together, and they have a choose, they can trade electricity commodity like other commodities. Actually, it's nothing really special, but in the energy sector, it's kind of special stuff. So, but everything this is supported by the blockchain. So the blockchain is here the key, which actually enables us that we can trust. We don't need to know somebody who is on the other side, because we can choose him, we can see everything in blockchain. So what is going to the blockchain? The blockchain is going meters data that you know exactly. We did everything, we digitalized everything. So we don't need any invoices, yes, no paperless working, digital working, and everything to the blockchain. So we put meters data to the blockchain, and then also the settlements are on the blockchain. So totally transparent here. You can see if you want to check what was actually happened and how much you're staying. So the settlements are not in 1 month, or you usually wait 60 days that you get paid electricity right now from renewables. It's paid in 1 day. So settlements in 1 day automatically. So we optimize, we digitalize, and we connect people with a clean and green environment. So these are total new options on the market, and there are many more. So you will find new options which you will find which enables you, the platform which enables you. So you can even give energy for free. Let's say for the charities. You can give. You have surplus of energy. Why not? I can give money, I can give clothes. Now I'm able to give also the energy to support somebody who is needed, who has no money for the paying, let's say, electricity bills. So this is kind of new model. It's changing electricity, and it is changing very much. So today we are here to launch it, to launch this energy, to this platform to go to life. So please let me that I can introduce to you this platform, how it's working, and that we see the world something really new. So, ladies and gentlemen, this is a historic moment. Actually, first peer-to-peer energy trading platform has been announced to this world. So, thank you very much for your support, and welcome to join to support greener and cleaner energy future. Najlepša hvala, gospod Novak, in čestitke. Skratka, Evropska pametna vas je bogatejša še za eno možnost. Tako, zdaj smo prišli do konca prvega plenarnega dela. Najlepša hvala seveda predvsem gospodu predsedniku Vlade Republike Slovenije, gospodu Cerarju, da je ostal toliko časa z nami. Sledi odmor za kavo in potem natančno ob 12. uri nadaljevanje s 3 strokovnimi paneli. V tej dvorani bo potekal panel digitalne inovacije in nove tehnologije za dobrobit podeželja, in sicer v dveh različnih dvoranah. Samo še eno zelo pomembno obvestilo, en panel, strokovni panel, in sicer tisti komisarke Bulčeve, bo potekal samo v angleščini. Ta se bo ne glede na ta odmor začel tudi natančno ob 12.
uri. Skratka, želimo vam uspešno delo še naprej. V naslednji uri si lahko nekoliko odpočijete in pripravite za strokovne panele. Po strokovnih panelih pa bo na sporedu še kosilo. Najlepša hvala za vaše prijazno sodelovanje in še uspešen dan.